जिम पूरा करबार নহয় everyone, Kardam, Kulumbai, welcome back to my YouTube channel. तो गाइस आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज हमारे कार्बी आंगलोंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। केंगडोंगडांग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। केंगडोंगडांग का मतलब होता है बेम्बू स्टिल, मतलब बेम्बू के ऊपर चढ़ के चलना पड़ता है। तो ये आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। टोटल कितना 800 बोला है, लेकिन क्या कितना आएगा अभी पता नहीं। हम लोग देखने जाएंगे आज हो पाएगा कि नहीं। आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। हमारे कार्बी लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आज अपना नाम करके ही रहेंगे। एक बार हमने ठान लिया तो हम लोग करके रहते हैं। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले तो हमारे यूथ फेस्टिवल में होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम में नहीं हो पाया, इसलिए आज हो रही है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने के लिए। तो पिनी के इली कार्बी आंगलोंग फानिसी आके मेन नाया बेटा लो अथीमा पीपल लो पुलतांग दे इली कार्बी तुमता खाइसो तुमता गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लोंग इली मेन तो तुम पोजों से पिनी जों से लासो केंगडोंगडांग के दाम उन्दुन देत पुलतांग दे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लोंग इली मेन तो तुम पो अथीमा एकदम आखाई कपरे आसन कपरे तुंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लोंग मेन तो तुम ओलोमती दी असी पिनी के इली कार्बी तुमता एकदम बोर इदुन लो ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लोंग इमेन चिप लोंगुन चिप हम नीली सपोर्टन बोला केंगडोंगडांग के दाम तुम आन फान असी कदोग बेटा सपोर्टन लो ना लाहदाक अनपाली दुनांग लांग दुनांग तो तांगते वीडियो पंचेंग थुलो ना। ओके लाइन द दोलो माने दोलो लेफ्ट टर्न ready on your mark set go within 6 feet तुमने चलना है countdown 5 4 3 2 1 stop line distance là bao nhiêu của chị lang này quả chip phone không đang là trung cơ aku iso nong là mana là tadu nang apa dia nang ju ya mana anu mana ada charge bang je la to mana ak ne ke one feet pen tuma ne bisi ma ko one feet pen bisi to ne problem we koma we pun na putih report bang kina dai ala pu pen nang cheng pong kala pu an lo ge bang pong cheng ke po thak pen ke ba ke pa ju de dem ke hula an la hola flag ki bi ke kang ton an la tak an la an chon ha bang 800 jon bang po hamren pen ta bang po east west pang ro pet pen bang po dak an lo las ke bang ning ke la tum kang ton po mo an ke bang Guinness World Record ke selam pantak poster logai lab na finger cross Karbi Anglong pen ta Guinness World Record Kengdongdang dun po pusining thela। A few moments later गाइस तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे आज कार्बी आंगलोंग। तो सभी लोग पहुंच चुके हैं, इतना लाइन से लोग आए हुए भीड़ है। तो अभी स्टार्ट होने वाला है, चलो जल्दी चलते हैं हम लोग उस तरफ। मतलब कौन सा गिनीज वर्ल्ड कौन सा क्या बोलते हैं हमारी कार्बी में तो केंगडोंगडांग वर्ड है और इसमें बेम्बू स्टिक ऐसा वॉकिंग बेम्बू वॉकिंग itu membawa baru itu sampai Karbi Kai itu sampai Kai balik apa sih itu sampai
Ijutang do ijubato. Pati bini itu ako romolong. Romari so jatuh tercenglo. Rong sadu. Ala itu keklepon. Mate kebencong pon na bangso. Kai po cek pen kedam. Na bangso KENGDONGDANG. Usak pisaro pen. Klem bom na bangso jutang. Pini itung ahok pe dalam bangke. Itung KARBI langsung. Are you ready? Yang trial tempo. Ready? Right, turn. Oh, lapos. Trial kan. Turn lo. Turn, benar. Turn. Left turn. Left turn. Left, left. Left turn. Left turn. Left turn. Wow. Okay. Anglong ka Guinness. Ready? On your mark. Set. Go. Trial. Kita udah papabulo. Media person are requested to stand behind the line. Penyakit kuning. Not here. Media person, please. Trial lo. Hilang lang. Wah, problem tu kami pun nonton. Media person are requested to please stay as far as possible from the line. Ini kena world record kasi lime itu kan ke apora dan masih pini di naso world record kan. So nearly countdown, bro. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Angke lah soda ke lang. Line, distance, line, and distance. Apidum, please. I think the first attempt should suffice. So we'll have a countdown, after which you'll start the first attempt. So in all the best of Guinness World Records, it's a proud moment to be here. All the best. Okay, ready? On your left turn. Ready? On your mark. Set. Go. All the media personnel are requested to stay behind the line, please. Tambah moy. Miolo. Public to cheer look. Line. Hi. Line. Distance. Best KARBI Anglong, all the best Guinness World Record long pat. Live guys ni ba? Live ko ya semua ya pala. Oh. Line. Distance. Nang itu mamen ka record lo lagi laben ada Guinness Book of World Record lo dan nang itu mamen dopo la final itu ding jompen kadto ko bita ding cerot khotten dakiwang thegapot puthot nang itu man choro par pigo laben kilang ana rampul kami alang itu mamen be phone karo da Richard ka aku itu man itu alang itu World Record lo alang itu nang cepat ding thegapot lasi Pare nih. Sana se itu. Gym kura karban hoy.
Wow, wow. Sana da Guinness World Record hoga. Ah, yo 300 da record ho, 300 da record. 300 da record jo. Guinness World Record. Sana sa Chunpo di? Chunpo sana nila. Hello everybody, I will not prolong your agony because I'm sure everybody wants to know what the outcome is of the count. Now the record to beat was 250, and what we have achieved here today with very strict guidelines is 721. So congratulations! A new record has been made, a new record set for Guinness World Records. Thank you so much for declaring Guinness World Record today. Ladies and gentlemen, and my dear friends and media persons and participants. Ladies and gentlemen, my dear friends, media persons and participants, first of all, I would like to thank and congratulate all participants for making Guinness World Record. Longest moving line of public walking on stage. So, on behalf of the people of KARBI ANGLONG, once again, all participants, congratulate to all. This is historic moment for all us. And once again, thank you to all participants and this event possible. Thank you all media person. Thank you KARBI ANGLONG. Thank you, sir. Wonderful achievement. Thank you. Sir, how many attempts, sir? Holds the record. The first record of its kind. There is no last. This is the first one. So, sir, how many participants will success this? 721. 721. Okay. Organizer tung lagu po, lapangan tu pan macing wai po, apal ke pemahajong pacini, abang hotel pan, lapang so Guinness Book World Record lapang so komiti pen, mata longnam pen itu pan certificate na PG lapang so certificate, na itu pan non ni cap ke pin tang ke, pin RC sia me pas na tu pan, hadak si lapang so certificate per napa juri po si. Kita abang bukan foto syuting di sana, baik tak sobta, baik no kata kata. Including media persons, all participants, please come here for group photo. Hold on to me, wait. Hello. Aduh, world record kiba sar. Yang satu ni, mengenai yang kami berikan sering pada kini, maksudnya
kebantu juga. Tamun pen bicara polisi. Kiri tengah ada anglong isi anglong cibi dunji pertama Halo. masuk Kenggdongdang Kedam. Ini pembawa baik kami ada pembawa kabarnya saudara. Langkah Abdul, ajok sebagai bangke, world record long nanti kabel nonglo. Lagi kata gue karbi akhir farmam lo beri lebang matadam. Sini pinya Johnson mengenai karbi akhir punya si Burkimor nih asok. Bisa angpal ini ngarong bangke lo. Bangko ana bangko dong Kenggdongdang Kedam lah. Benar kepra bangko ada si abang gua tuh Kenggdongdang Kedam. Ada kau cimit bipin lepen. Hangat ketika gue pin. Siapa pilih mendingan kalau mereka curug aja. On behalf of the participants, we would like to thank Mr. CG from Guinness World Record Organizations for giving World Record certificate on stage and longest moving line of on stage means Kenggdongdang. This is our traditional sports game, Kenggdongdang. Thank you. Foto এখন লব লাগিব আফালে আহি যাক আমি অলপ পিছফালে Itu bangsa, itu pilih Guinness Book of World Record kategori long, dan tentang katong ini, mga cerap, mga citudin pen, ini itu labangsa record kuri long. Nang itu mung bersama, nang itu mamen pen, seradak pen, itu nang itu mamen ke kai kita renget si buerpo. Lasi labangsa certificate, London dan sinang lagi, istisia certificate anam. Suri ini nagleji litum India labang selatan kage. Lasi labang so certificate nalitum anu tim lalongji. Lasi lagat pun kali lagi. London ben si nanglepo. London ben si nanglepo nalitum amen ben. Lasi nalitum kado kita nalihem bon rap jirpu jirpi kado pada jethan non. Lasi adu thui. Kicut si nalitum hancur part teglo kado pada kado. Kemenangan itu cepat tu kerja ni sepini ini tunggal di apa ni senong 6 km dulu lah susili kerja perang lagi. Danse Abraham kami. Kemenangan itu main gini. Masih ini kali itu karbi akhiran ani ketian ni lo. Ini itu CM Sir Pornelo. jika yang kali itu saya itu dipajuk jenis bunga baru kalau lepas so kita belum itu Kenggdongdang Kedam itu aman ke satu lo hajjong itu jenis apa pun kalau lepas so aku mesti itu bang sertifikat kebajikan lo masih Abilo di lalas na to Guinness World Record lang Kenggdongdang lang amen itu tun pulata amen kosan lo amen saan po Mindar inti amen ke Mindar inti Lah minta ke lo lah. ang ito Akan nolong. Ligo, ay ko bagi. Jadi lo, tapi buat, nak sangat long pade. Itu. pulang tak open ano natin 7 years ba nang 7 years na si Guinness World Record na namin Lucky boy lo on Guinness World Record tayo lo matiti kasi damang selo ala penon nililong do ke lagi Meghalaya Karbi ta ho alang ni ta Guinness World Record lo amen to dun po so lo nang ni ngarong igolo ma orang tu kan lo laan ki hilupen ke bang
cepaduk dun ali ili karbi dun tapi ni anke world record long ila so kengdongdang kedam bang ili men dun po ili karbi dun tanang litum cepaduk ga join lodi kada ko be ni ngarong pe lo cepaduk na ke nang litum lo nang litum join si ni litum ta ekdom iman dun po ni ngarong lo ammo nang litum ekdom la kengdongdang kedam hore di result announce hote ke ni ekdom kosun si kupi pema result ke ini dip lo ekdom ini ni thur prok long ke Chokan lo pa bangke ni ngarong pigan lo. Langsung si paprang nang ili karbi dun tadi. Nang lipan citong long lo ni ngarong lo de. Mo citong subom na kardom. Bye. Aku tum ta ekdom cepat do kutum selo nan bangke. Ache dampong selom. Isi akim me nai abir talo pingi ke. 2024 ke ili karbi pan me pick athema people. Yo bas friend. Athema people lo polotang te Guinness World Record long amen to dun pen likar bi phanta mesen lo lako lo ma kilak pen kan chil thang thi ta so ke kilak kan chil kenang li to amen to dun pa mati Guinness World Record long di monan phi chitong thanang la asi pa pra nang de bye tang te pinia video ke lan bello ningarong pigan lo next vlog long le chitong thanang kardom bye bye Oh, video ke bonai ki sigong lo.